Ćao svima ljudi, danas ćemo igrati Hunger Games na Craftu Arena 1. Ne znam kako se nazivaju arene, a niti me je briga, bitno je da se vi zabavite. I danas snimam sam, Boris nije mogao da snima, mora da uči povijest. Sad ću ja pauzirati dok ne počne za nekih 20 sekundi. I evo ga, kao što vidite, arena kreće za 10 sekundi. Inače, ovo nije moj kompjuter, tako da možda budem bot, ali ne mora da znači. Čekaj, ovoga nije niko kupio. Što sam našao, sine. Ajmo ovo i inače imam tu neku malu ruticu. Inače, nemojte se čuti ako ne ubije prvoga. Nisam baš neki pro u PvP, ali mi je parkour odličan. Ajde ovdje. IP od ovoga servera će vam biti u opisu videa. Imamo bar 5 lajkova nabiti. Da se nađe. I mi ćemo snimati, na primjer, svaki dan, ako ćete vi biti aktivni. Mislim, sada aktivni. Kada dođe još ljudi koji će nas pratiti, onda to mogu govoriti, a neko sada koji sam bot. Inače, ne mogu se naviknuti na ovaj bežični miš. Daj da pojedem. Idem. Inače, ako neki, na primjer, sada čovjek koji nas prati dođe i pita za tim, možda ga prihvatim, ali možda i ne, zato što ću najvjerojatnije igrati već u timu. Ali moglo bi se tu nešto srediti. Vidite kako ovi stalno pitaju što tim. Boje se ići sami, ali što im ja tu mogu. Ule. Ispaš neke stvari, ali bolje su nego ove što sam imao. Alo, gušim se. Imam 15 strijela, a nigdje luka. Evo, 25. Kakav sam ja matematičar, pa to je nezdravo. Ovdje je još jedan kovčeg, Ender Pearl, ovo neću ni uzimat. Inače, ima puno ljudi koji su botovi, ali ne mora značit, a ujedino ima i puno hakera. Tako da, nemojte se čudi ako vas kad ih ubijete optuže da ste haker. Zlatne farmerice, to mi je trebalo. Zašto ja govorim srpski? Nema se. Ajmo, opla. Otvoreno, neko je bio ovdjen. Sad ću ja to riješiti.
sada slabije malo znam ko čega. Daj da malo pojedem. Vi nam možete predlagati ako imate neki dobar server na njemu da igramo. Tako je ostavio svoje stvari. Na njemu da igramo, na primjer, neke mini igre. Snimat ćemo The Bridges na serveru. Jednome, ja mislim, Ronaldo serveru, tako nešto. Isto će vam link biti u opisu videa. Ovo je još jedan kovčeg koji je skoro prazan, ide do centra. Ovo je treća epizoda, ja mislim, od kad snimamo. Mi ćemo se potruditi da snimamo svaki dan po bar jednu epizodu. Vi samo pišite u komentare što vam smeta i pišite teme o čemu da vam pričamo. Inače, mi smo do ideje došli da snimamo kada smo pogledali Serbian Games VL kanal. Mi smo njega pogledali, odmah smo mi željeli snimati, ali u početku nismo znali kako, ali sad je sve dobro. Vidjeli ste ljudi, da bude malo fajta. Čekaj, idem po onaj kovčeg tamo ako nikoga nema. Nešto ću se penjati. Vidi ga. Ovako botaru još nisam vidio. Da pojedemo odrezak. Ja ukusam. I su metilji bili unutra. Još 5 strijela, a bolje bilo da nisam dolazio. Ajde da vidim, gdje su ljudi. Nema nikoga. Evo jabuku sam dobio liste. Ajde ja dole. Da je okupno sve ostalo. Trojica. Ne! Da sam patu. Ule, koji lik. Evo, ubio me, što reći. To je bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela. Ostavite like, share, subscribe i to je bilo to.